ሰላም ከመይ ትውዕሉ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከም ትልምድ ከዓ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኣብ ዊኬንድስ መፂኩም ኣሎ ሰንበት ማለት እዩ ሰላም ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣሕዋት እንጆይ ቡንኩም እንዳሰተኹም እስኪ ነዛ ቪድዮ ረኣይዋ ወል እዛ ቪድዮ እዚኣ ብጣዕሚ ማለት ዲፕ ዕሙቕ ዝበለ ኣገላልፃ ኣይክንገልፀና ምክንያቱ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘይተመልሰ ግን ሓፈሻዊ እንታይ እዩ ዝመስል ምስቲ ቴክኖሎጂ ምትእስሳር ዘለዎ ቴክኖሎጂ ጥራሕ ዘይኮነ ንዛረብ ዘለና as a tax driver uber driver ብሓፈሻ ዋላ ትራክ ድራይቨር ኩሉ ንበሎ ትራንስፖርት ድዩ ካልእ ኩነታት ናበይ ከይዳ ኣሎ ኣሕዋት ኩነታት ናበይ ከይዳ ኣሎ ንሕና ከ ናበይ ንከይዳ ኣለና እዚ ክንምልሶ ብዝያዳ ስራሕና እንዳተሓደገ ድዩ ክኸይድ ስራሕና እንድሕር ዝሕደግ ኮይኑ ንሕና ከ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕና ከ ለውጢ ክነርኢ ኣለና ድዩ ምዚ ተኣሰር ዝገለገለ ኢና ክንዛረብ መወዳእታ ግን ከምቲ ልሙድ ተስላ ማለት እዩ ያ ታንክስ ራይ ተስላ ወይ ከዓ ኢሎን ማስክ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ሮቦታክስ ንወርሒ 8 ዕለት 8 ከም ዝጅምር እዩ ኣቃሊሑ ትማሊ ወይ ከዓ ትዊት ገይሩ ትማሊ ትማሊ ትዊት ክገብር ከሎ ሮቦታክስ ማለት ሰልፍ ድራይቭ ኮይና ባዕላ ትዝወር ኣትሊስት ማለት እዩ ድሓን ናብቲ ንእሽተ ቪድዮ ኣለና ናብኡ ክንመፅእ ኢና ሶ እዚ እንታይ ክፀልዎ ዝኽእል ንቴስላ ነቶም ሸር ሆልደርስ ነቶም ሹር ያ እንታይ ዝመስል ዝኩሉ ክንሪኦ ኢና ቪድዮ ላህና ሸር ኣሕዋት ናብኣ ክንርኢ ናብኣ ክንዕዘብ ንዓ ክንገልፃ መዓሲ ክመፅእ ዝኩሉ ካብ ብዝያዳ ሞር ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኣፕሪል 23 ኢና ክንረክብ so yeah let's go no come on I know I have it اوكي لمسكرد احوات كساب تيان اشتي فيديو كساب زرخبا نشتي كتعقسن اخم مغلصي قربنا يازلنا مالتي تعقست تودي Okay, I hope شركة قبرة ورتا زدال أخوة مسيل نتبو جرمو أبي قربا أيسان حتن let's just bring it right now سمع الله خدي Alright, اسمع على that video اسمع على اسمع عند okay yeah you're right that okay let me do this حواتي قرأتها this is so annoying okay let me get downloaded okay please Tomorrow's news tonight with two big stories involving a guy named Elon Musk. The first on artificial intelligence and his startup xAI. The Wall Street Journal reporting investors close to Musk are in talks to help the company raise $3 billion. That would give the valuation of $18 billion. And the company was only launched in July of last year. Alright, إذا تسمع أنت اللي عن قرنمو سمع الله خده هجي
نخملسنا بكم تسمع على هذا الفيديو oh yeah good all right thanks Teddy all right let's go with that okay The bigger story. Elon Musk sharing himself on X that Tesla will unveil its long-awaited robotaxi on August 8th. The news said. All right, الساعة بقى خنجم رحوات سولوزي تمالي كباب ساعة حمشة كبابي دحري ماركت معصاوي زي أيلو زي تويت جرو تسلا روبوتاكسي unveil on 8 مالت August 8 ورح شمنت على شمنتسي زي روبوتاكس تبهال كتمت مخانا إلو حبيرونا زلو زي لونج بروسيس يحوات زي كلتشن 19 بلان تجبري بخلتشن 19 بلان تجبري هجي ختمت زي قبلنا له So نزا فيديو مون اشتكن سمعينا أما ودأت هالشعوتين إحنا نبلو قرب أنالايز نقبرنا مالتي. Okay, let's go. Shares of Tesla up after hours. Phil LeBeau joining us on the phone on this breaking story. Phil. هو تسلا زي أمس announce قبرت مالي like about 5% up كينو مالتي وكابتي داون كينو وزن بره. You know, Brian, when you look at this, this is one of those that's going to have more speculation than anything because he didn't get much from Elon Musk today except for one post on X late this afternoon. It said robotaxi unveil on August 8th. All right. So what does that mean? Well, a lot of questions here. First of all, what are we talking about in terms of entry into service? Where will the location of the robotaxi be? Certainly not going to be widespread. It'll probably be in one specific area, maybe a geofenced area. What's the level of autonomy? Remember, full self-driving is not full self-driving. It's nowhere close to it. And has the technology evolved to the point where it could be? And where's the vehicle going to be manufactured? So as you look at this all sets up the question that will come when Tesla reports its Q1 results on April 23rd. A lot of questions will be about the robotaxi because, Brian, at the end of the day, on paper, the robotaxi or any autonomous taxi service makes complete sense. You strip. وبحافظ أنت إذا بزلوا زي economist مالتي بحافظ زي زبهال زلوا كميو معاسي خون بزيادة أبريل ويك أو رح بعد على 23 ملصق رخبوا لينا جن أبي بطاع خون أب كل خون كم زي كل فلتيو من يخجزوا انتهي مثل كندي واقع خون هجي قرب زي ديب ويك أو وش تزخونه يلا كم زم economist قلت وزلوا عمق زبالنا جري يلا جن ولاون self drive داي بهال بعلات خيد داي بهال مر إذا really بعلادي أحد كيد بزي حدا سب كله لو ولا تي ستيرسو تا ستيرسو ولا أي حد عمرسي سب كله لو مثلاً أبتوش تمالتي so أبينا لكوشنا manufacturer كتكون أنت أين كخنا هجي خانة بعلمنا 25 شح موديل كم قبل لو الصانع أخذت أو كتب بلاديا so بزحته زميل سيحوات زي أبهالني جن the best thing ويكات هذا أنا قراب زي أخنا مهارة ويكات رياضلنا نابين خير علنا أنا ندحر أوبر زور كينا أنا ندحر تاكس زور كينا إذا قد دايزي نابي إخوس دنزخل معي إذا قد دايزي ريخم أخم تاكس درايفر نيركم أوبر ماتيو أوبر نتي بيزنس وسيدوا ندحر تسلا متسع على خازي زيرو خازي زي عينة روبوت خامس ندحر اللي خا أنت إخون تبيزنس دن نزي خنس خا خد كذا أدخل له خطأت وأدخل له كمايو أنتهايو داس تنيوس تمالي أسعد حمش شمس يام انتهينا نرى زلنا نحن هجي the whole in the world اللي زي حوات زي أب يأسد راجع يكون أب just maybe office of German خوني خل maybe office of China خوني خل maybe نزل free أب كل خوني خل قل تاكسي نحرزور على خا أوبر نحرزور على خا تبيزنس كان أبي خير الله so أنت أخذ تقبل زلك هسا أوكي نسخت جز أدخل خا نعاج زي كاجن كيني مانواليس الكاكونتن أوكي كله أوبريتين كله إلكترونيكي بيتشيب وديتشيب زخيري بي بتكنولوجيا زخير نجاري are you smart enough نع أوبريت كتقبله تدلي كاري أنسا ما بزح نجاري زلوا so as نحنا as هزبي وك as حبشام إنه تحت لبل كم زلنا نفلتنا كلنا مالتي نحرزيت ما هركايت ما هركان يعني نفلتنا يعني نفلتكم خانها زوج هنا يكونن جن كن فلتكم كلالنا مالتي هجي انت عيوتي اوكي تم زموت زلوا جنريشن هنا تم تحت زلوا ولدنا هنا اوكي ريولو نبرات نجرات نبيك ايرالو مالتي رايو تليفون تاي نيرو هج انت يالو نهلكم زيكا ترانسبورت انت نيرو انت يمصالو سو فيتشر كا ميبي بصراحه هناك يسرحنها سو
it's kind of complicated to answer this. Let's finish this video, Malik. Out the driver, you lower the cost. Fantastic. Here's the problem. We are nowhere close to having the level of autonomy widespread where this can take off. Now, has he cracked the code? We'll find out in the months to come. Well, they're offering up. هجي ناي كوست ليفل كوست بتاع حسر كخوني اتن اوبر I don't know كنت تشارج جوبرم بقى نابنت زي نايزي تدالي زلو نايتي روبوت تاكس almost قرشن حدا مال حنتي روبوت تاكس almost 350 قرش ادي كتي تعلامه according to إيلون ماسك مالتي so حسر قبل خوني نتي service customers all over the again. Is this going to be what's going to be Tesla share anti khoni khili allat nay Cathy Woods wala tawna ala nisxonum sayna modata anti khon khil Tesla feature Tesla anti تمثل يعني okay እንደገና feature ሰራሕተኛ ታክሲ ኡበር ድራይቨር እንታ ክመስልዮም ሓበይ ከንገዛ አይና ዛ መኪና ድና ንዓይ ትምልከተን እንዲያ ወላ ላይሰንስ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ ዳ ትምልከት this is all big questions it's going to be there ማለት What is a month of free full self-driving, what they call FSD? Well, yes, but remember, it's not full self-driving, Brian. It's level 2, level 3 autonomy. You still need to pay attention. Are there parts of a drive? Yeah, it's like level 2, level 3. It's not completely self-drive icon. Level 2, level 3 እንዳበለ ዝፋላለ ይብለሎ so somehow some person operates ዝገብራሎ ማለት ወላ operator ዝገብረስ I think so some ኩሉ ሎ ማለት ግን let's see what he said but it's not answered yet كله زي تملس ማለት አይኮን አህዋት ሐበሻ ኤዱኬሽን ታይና ንገብር ዘለና ኩሉ ሻዕ ስራሕና ምን حساب ዝኾነ ነገራትና ናበይ ይመስላሎ ክንፈልጥ እንክል ኣለና ማለት ክንናቃቃሕ ኣለና በሓፈሹ as ሕብረተሰብ as community are we going to deal with it መዚ ዲል ክንገብር ዲና ንክእል ዘለና ወላስ እንታይና ንገብር ዘለና መዚ ንተዓጻጸፍ ኣለና ዲና ወላስ ከመይ እንድሕር ስታክ ኢንቨስተር ኮንካ can you Tesla looks this way can you invest now I don't know well Uber driver what do you do are you planning to call اسرح job كتقير I don't know سخات ملسو مالتي it's بعلغا تسرحو اسرح يزي so what you can do you have to think about it كتحسبول لك كتريق لك كتممي لك نغرات نابي يخيدالو او نو እዚ ጉዳይ ይከብዳሉ አነን እሽተይ ኮርስ ወስደሉ አነን እሽተይ ትምርት ዝወስደሉ አነን እሽተይ at least እሽተይ ንዓይተውላት ትምርት ዝወስደሉ እንዳበል ካዲ ገለ ነገር ክትፋጣጠር ትኽልኻ ክትፈሓስ ትኽልኻ ካብ handበት ጁብ ክብለና ይኽእል የቢዝነስ ማለት where you can take your hands off the wheel and the vehicle will control itself if it's successful with full self-driving absolutely is it going to take yeah እቲ ዊል ደብልካ ኾን ይኽእል ታ መኪና ባዕላ ጠጠው ክትብል ትኽእል ያ ባዕላ ክትከይ ትኽእል ያ ባዕላ ናብቲ ፒክ ክትገብር ትኽእል ያ ንሰባት ንገለ ጥራሕቱ ግን you should be there somewhere there ኣብ እኽትህሉ ለካ ማለት you from point A to point B wherever you are and you don't have to touch that steering wheel not a chance they're not at that level of technology yet. Phil LeBeau joining us by phone on a pretty big breaking story. Phil, thank you very much. All right, joining us now is Tesla investor and Deepwater Asset Management managing partner, Gene Munster. Gene, we're going to bring you on to talk about kind of something different. Maybe we'll get to it, but I got to ask you, robo-taxis. Everyone's been waiting. Is this a big deal? Brian, it is a big deal. And that's a good question. هجي ብዙሕ ሰብ ካብ 2019 ኩልና ንጽበየ ነበርና እዩ እንታይ ክመስል ኢልካሲ ኒውስትሪ እስራቅ ክሳብ ዝኾንካ እዚ big deal ይብለሎ በቃ ዓቢ ነገር ነዚ ጉዳይ እዚ ምምፁ yes it's a big deal especially ንመን Tesla company Elon Musk ማለት እዩ ካልእ ንኢንቨስተር ከምውን ንቁጠባ ንማርኬት ከንታይ ናበይ ክወስደ ኢኻ let's see what happens. It's an important context to the investor. Phil framed it in well in terms of what the potential impact is, just higher margin. Before I do that, I want to just mention this is probably coming at the cost of them not pursuing the cheaper Model 2 $25,000 vehicle that was on the table. They've talked about that. That probably is now on pause and all of the focus. Yeah, Model 2 25,000 ዋጋ Tesla up table አላ ማለት ኣብ 2024 ክትዳሎ ተሓሲባ ነበረት maybe ንሳ ጠጠው ክትብል ትኽእል ያ ሕጂ they are shifting up the robotax ማለት ሕጂ ወላ ትማለት ትዊት ገይሩ ነይሩ ንዓ ጠጠው ክትብል ያለ ኤለን ማስክ እንታይ ኢሉ no ኣይትብልን ይብላሎ ግን you know ኩሉ ሻዕ money works so ገንዘብ ስለዚ ዝሓትት ነዚ ጉዳይ እዚ maybe تا موديل 2 تبهل زلنا 25 حسرت يعني 25 تسلا ክትገዝ ከለኻስ ቺፕ ማለቲ
25,000 واقع تدال زنبرت نساطط او كتبل تخلي هاي زبد زلو so it's just ገንዘብ ናይ ዓቕሚ ገንዘብ ዋይስ ማለት እዩ let's see what happen ምክንያቱ ናብታ robotax switch ይገብሩለው is on robotaxi. I suspect the reason why they've made that change here recently is they have more confidence in some of that beta that you were just talking about. The response so far, including our own Andrew Murphy from Deepwater, who's been following this, uses this technology, has been that this is a step function improvement. So we're getting much closer. But I want to put some quick numbers on, Brian, why this is such a big deal, why this is a win for Tesla investors. And ስለዚ እንታይ ብሕፅር ዝበለ ያ ጽቡቕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እዚ ስለምንታይ ጽቡቕ ንኢንቨስተር why it's a big deal ስለምንታይ ዓብዪ ዲል ዝኾነ ንቴስላ so this is እዚ ሕቶ እዚ ኢና ክንምልስ ስለዚ ናበይ ክወስዳ እዩ ቴስላ ማለት እዩ will take a long time to get there 3, 4, 5 years but to put in perspective እዚ ብሓፅር ግዜ ይኮነን ማለት እዩ right away ሕጂ ተሰሪሓ ሕጂ ተሸይጣን ክስራሕ ጥራሕ ክንደ ግዜ ክወስደለን ይኽእል እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ኣሎ ግን ክልተ ሰለስተ ዓመት ዝወስድ ጉዳይ ኢና ንብዘልና እዩ ዘሎ so it's not going to be overnight ወይ ከዓ right away ሕጂ ኣጎስት ክጅምር እዩ ስለዝበለ ኣጎስት maybe ፋክተሪ ክጅምሮ ይኽእል ኣጎስት maybe ቦታ ክመርፅ ይኽእል ኣብ ቻይና ዲኾን ጀርመን ዲኾን whatever ኤለን ማስክ by the way ጀርመን ይፈትዋ እዩ so Abe Cohen, let's see. I don't know. Hope Colorado is come on Colorado, Elon Musk. So Abe Cohen, I know for sure it's going to be hard. Is but wise ab تخبر بوتات ناي اسخ غبرو like net merit net manufacturing labor كل input بتعمي high. So Abe أخذ فري Abe أخذ كون let's see what happen. Good. نزو كله زملسو within 3 عامات 4 عامات الدرجة أنا عبي نجار ناي تسلا ويكا صبق نجار ناي تسلا هنري ويقول نايزي product نايزي فرز اللو قدايون 3 عامات 4 عامات زوسر قدايون جن right away market كمزي خلي if they do 1 million robotaxis that's a number that Elon talked about in 2019 1 million robotaxis and those robotaxis earn $250 a day each and they take a 15% take rate on that adds 10 billion to the operating line so كلتشان 19 ናይ ኤለን ማስክ ፕላን እንታይ ዘሎ 1 ሚሊዮን ሮቦታክሲ ክገብራ ተን 1 ሚሊዮን ሮቦታክሲ እንድሕር ክገብር ኮይኑ እዚአንካ ተን 1 ሚሊዮን ኣብ ዕዳጋ ምስ ኮና ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ምስ ጀመራ ከባቢ 250 ቅርሺ ክእትዋ ንመዓልቲ ማለት እዩ እዘን ከባቢ 250 ቅርሺ ንመዓልቲ 15% ናብቲ ካምፓኒ እንድሕር ከይዱ almost 10 billion that's a big money حوات 10 billion of earn ክትገብር ያ ተስላ ማለት that's a big hell big double of nata to go brazil ማለት በሐበሻ the net income line that is basically double what their current net income is yeah ናይ ሕጂ net income ተዘተጋገ 4 ገለመለ እዩ ዘለዎም net income ማለት cash flow so like going to be a big jump tesla ማለት እንተ ተኾይኑ again it'll take a long time to get there but if you just think about the levers and about shifting this company in a whole different yeah ትክክል እዚ ኣብ ሓፂር ኣይኮነን maybe 2-3 years ኢና ንብዘልና so are you just on the way ዝኸይድ እዩ ኩሉ እቲ ዋይን ስለምንታይን ኩሉ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭን ኣብ መንገዲ እንዳተቀልዐ ክኸይድ ዝኽእል ጉዳይ ግን let's see what happen direction back to the growth topic this has the potential to do that hi I'm Mike okay yeah very much ናይ I guess busy أنا مثلاً داون قبل ذلنا hope you got that point حسكم ما تكونوا تسفى قبر thank you oh yeah بري let's back to بري خمتي أنا باخد حن so كاتي وود مجمرة بزعبة كاتي وود انتهي لا كاتي وود ناي CEO ناي ARK مالتيو QQQ تفلت وادخونهم إحوات QQQ it's very good company ETF مالتيو كاتي وود لعلق لتم إيتين 20 مليون تونن كوينا ناي ARK حلافيت ወይ ከዓ ሲኦ ናይ ኣርኪያ ኢንቨስተር እንታይ ኢላ ካቲውድ ነዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክትሕትት ኮላ so this is her quote ናታ ማለት እዩ the ARK investor said that ካቲውድ Tesla would be like 2000 ንሓንቲ ሸር ክትከውን ትኽእል by 2027 this is ማለት I know plus and minus ወላ 2000 ተዘይኮነ ወላ like think about 2027 see بهجي 3 ዓመት እንድሕር ወላ let's say شح قرش اندحر كوينا ونس a big احوات كمزان رياض احنا عند حرابتنا net profit ناتا almost double تمس اندحر كوينا let's see what is I think so it's two تزي تاغاغي let me check that Yahoo Finance Tesla تزي تاغاغي 4 billion تاشمو غيرم cash flow غيرم ويك net income غيرم
let's find out if I'm not mistaken. Analyze financial أبزي أحوات كيدكم أبزي ترخبوا تقولهم if you just did it. Okay. Learn 3 of them are low. What is cash flow أبزي أخذ لنا. How much did they make in December last Q4 last year? Yeah, there you go. أحوات 3 لهم ده 4.3 billion. So that means Hiji 4.3 billion. I know Ami was great. 2022 was great, and then 2021 was bad, and then so now is almost 4 billion. Gerom. So can Ami big drop Gerom Zalo Tesla Ihmalhom. So Hiji inta izbzolo Tesla is cash flow. What nice on a campaign. This is the most important. Abza تحت زلاتري أزلهم زي أخلهم هرازيا ولا I'm here. زي numbers زي growth قبل نحركوا أنا حنت company cash flow cash flow تبها الفيديون مهرنا أنا أنتي تمثلي. So this is the money. This is the important. حنت company زي أنت رجعن زبز أتوا ناب إيه كل ملو خفافيلن عدا أمبل قال أمبل كال أمبل كفيلن ناب جباز مثلا. So he's talking بزعبان أنت أنا نزلنا أبزي almost 10 billion يخون كم تسي زبلا كابزي analyst كابزي economist مالي. So like a certain almost double in last. This is gonna be Tesla. How big it's gonna be. So nab ماشي ما خنمت ناب Cathy Wood this كل تشح per share كمتسي by 2027. Who knows? I don't know. But like هيجي almost 160 لهم عليه. So كوسخيات بالدلع. We will see what happens. زي by the way حتى زي أب كدمنا نملس أي كم ويز بلنا عن تبو أب أمم جوزل لأيو أب just on the way. تن زي أنا نهلوهم تن روبوت تاكسي بحالا زي أنا دمسلا mostly self drive in كم زيتاتي تسألن كابتي جوجل ده رخب كويو. So to be said نابتا نشتي نجار كمتس حسكو خهلوني لنده. Okay كمتس بزحت صحف لهم I think so بري الله يسنون مسألة لما عنتي. Alright, let me get stop share. So like what is this for us نحنا كنريق خم حبرة السب انت إنا نحنا زلنا أبزي حوات. Okay AI نبلا لنا AI technology مع بلا لنا نحنا as a people. Okay to invest مقبارات تسلان مقبارن زي مقبارن كسب كباب خلت شحك متصير بحلالو 2027 لسي أمان جنازة لي سو ريسكينات كاي توصلت خل هذيك توصلت خل هاك تسلات فتوار هاي فتوان همالتي كن حفش شاوي إذا قد دايزيس النابي إزمر حنا زلوا إذا قد دايزيس نحنا فولو نقبر اللورنا إذا حلف السرحنا ونكوس ده نحنا مصلي أبز تحتي أب ترانسبورت كم حبشة كم حلوة تسبنا زلنا what is this نابي إنا نفيد لنا so do we have to educate نحنا أوكي عدمنا غننا خمسة خوينا عبينا عندنا إسناننا خالق تبلها still إن education عدم خمسة فلن فلتنا خلنا حوار so are we made net markets نمثل لنا so can they percent إنا خي نزي فولو كم قبرنا خال so in the future it good day نابي خير على العالم أوكي كم حاجة رايكون كنت تزارب زلك هاي جبزي كم تي أبتحاجر زلك هاي تغمي نحرزيا self drive كوينا متسيا نسخة أم قايل كالي اللي مش تكنولوجيا متأثر متوقع يلا نحر كوينا ولا جزء كأوبريت تجبر زي تقول نحر كان كأي أرلوزن سرحنا إنا لازم قبلنا so what could be happen this أحوات so in general إذا حتى زي نحنا كنقول سو زقب أنا كم حبرة السبت عايز يكون كم community ون بك النجارات إن دات غير إن دات لوت 10 عامات كابهجي I think it's gonna be different right 10 عامات كابهجي باش زين صرح زي AI بهزب سبسر صريح يزم تصلوا صباح نقول عنا تقالسين عنا قتالون كوني خلي هنا اسمع ليته so نابي كم من خير كنفلت على so we need education is the most important مالتي قالوا look investors how Tesla is going to be there so it's good to decide let me back in for نابزي حد اللهم تصيح مالهم تم input قبرو let me read some. All right, please come with the good news. Yeah, I know Moki Hawaii. Salam. Okay. It's good idea what Elon Musk comes up with. Yeah, yes, Alison. Again, I know it's a good idea, but I know Tesla is going to be up. I know investor Tesla is going to be up. I know American economy is going to be up. But we are in the middle, right? We are in the middle. We are almost in as good as in tax ندور وبون ندور driver يتنا
نحن حبشنا مالتي ولا تراك زورو صباح نقوم كو تراك تمصيا كاب ستيت ناب ستيت خيدون تراك كم صاي مالتي دحركم زخينم كابر قبر الحل اتس كايند اوف اب ايكونومي لو مونوبولايز بهالقال احوات فلطوت هنا مونوبولايز مالت نتقطبا نت ايكونومسي بحاده والقسبات مونوبولايز يخونال يعقتال so Elon Musk is going to be crowded like this and دحرنت بتاكس اتيو كم زي قبر له مالتي he's the only one ገንዘብ كوسد مالتي so እዚኢና so ናብቲ ዓድሲ ናብቲ ሞኖፖላይዝ ናብ ውሕዳት ናብ ሃብታማት ናብ ከምዚ ጥራሕ ይዝኸይ ዘለው ናብ ከምዚ ይጭበጥ ዘሎ ማለት እዩ everywhere ነረ ጅሲ አሉ ንሕና ብንኣብነት ንሰርሓሉ ዘለና ዓዲ ንሕና ኣይተምስ ንሸጥ ኣይተምስ አሉ alcohol ዝበሃል liquors ተንዓበይቲ መፅን ይወስዱ ኣለዋ ዋይን ወሲደን ቢራ ወሲደን ልከርም ክወስዳ ይጣማጠባላ ንሕና እውን ኦኬ ትዋሳእኻ we have a community we have board members and everything ለና ግን so by 2037 is village تحقرنا ابنت كله نحنا نحزن السن كحزين نسن حزو خا نحنا حزن اوكي نحنا تم سمول دادي مامي ويكا بابي شوبيز بحالنا اشتي تم نسم زحزو وقت تحس خلا سبيس قال يشتيو عقمهاني يشتيو خمسهم كومبيت كتكبر يتخلها برايسن نسن هيج 10 سكوير فيت like 10 سكوير فيت 10000 sorry 10000 سكوير فيت هنا grocery shop سيزر لور كنت قال يخون مالت مساعتهم متريهم بعد والمار سامس كلب كينج سبور كل رايون so نسخة جن كل تشح سكوير فيت هذا لك ويكاش إحنا مشيت كم أن عسرت قال شح سكوير فيت كله كاخلنا هذا عميلا مالتي you're not millionaires right so market's going to take out so far gross sale is changed last year حزمو ناي wine product حزمو نحنا gross sale is a big damage قرنا له أب نحنا قدينا مالتي so still we are fighting another way this year too فجند أنا نزلنا ነገራት ይስሐባሉ ሕዋል እዚ ነገራት ጠቅላላ ይስሐባሉ ናብ ውሕዳት ሰባት ኢና ወይካ ናይ ውሕዳት so ንሕና ከም ሕብረተሰብ we have to create something ዓቕምና ንብሎ ማለት እዩ so all right just trying to make money I know okay in terms of security let me see what is it in terms of security this is a good option yes I like that okay ንውሕስነት by the way إتا سايبر تراك ريخماهم سايبر تراك ولا خاب عندي تنصبا ولا تدربه سايبر تراك ندحتونن كونكا ناي إلان ناي تسلا مالتي كراش هيتخونه never ever so yes that's a good one in terms of safety زي روبوت تاكس بحال yes ولا حنت تتقاطعون هوب كم ناي بعل سايبر تراك يخون مالتي سايبر تراكس ولا تقاطعوا ولا تبل nothing will happen on it so ريخم لهم سو هجمت إلا مالتي هجزي أخا safety yes that's a good one Safety, yes. For the rich, yes. Well, for the millionaires, yes. yes. Where is our ሕብረተሰብ ናህና? Is this the most important? ማለት ዕድላይ ገበርና ኤዱኬሽን ገርና ዲዩ ኣብዚ ካልእ ፕሮፌሽናል ስራሕና ኩሉ ናህና መንእሰይ ሓድሽ መፅዩ ናብተን ኡበር ናብተን ታክሲ ናብተን ትራክ እዩ ዝኸይ ዘሎ ሰብና ማለት እዩ so እንድሕር እዚአን ንኸይድ ኣለና ከምዚ ንሕና እውን ንህለካ ናብተን እሽቲ ሾፒንግ ሞል ሾፓት ንኸይድ ነበርና ንስኻ ወስድወሎ so what are we gonna do so I know things gonna come up something نعنا زبلو أي سان ماليت هيكون كنفتر كن الله ناقل مالتي دحرنا أبنت عامل صحة جروس سيلكا حدا ميلان تنبركالو معبدنا بشوعات ميت نابس شمون تميت نابس شوعات ميت شح جروس يزبزل هون دحر خونا اللي كو you are damaged you cannot offer to pay كتكفل هاي تخلها شد شح شوعات شح شمون تشح جزا خراي لك تكفل هاي تخلها كل التسلسل وحدث صراحة لك تكفل ما يتخلنا سبب أخذ أكتب النسخة مالتي تنفاس كأخذ وص أخذها so ሳይንት ገብርኻ ኮንትራት ኣሎ ምስኡ ክትወፅኡና ይትኽእልንኻ እንተ ወፂኻ ከናበይ ክትከይድኻ ኩሉ ነገር ሕጂ እንታይ ኢና ንዘለና so we have to somehow we needed ከምኦም ክሬት ክንገብር ኣይከኣልናን ግን ንገለ ነገር ክንጥምቶ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ናይ ሓባር ስራሕ በል ናይ ሓባር ፕሮግራም በል ኮታስ ሰምኮ ኮኦፕሬት እዮም ዝኾኑ ኤላን ማስክ እቲ ኤዲያ የምፅዎ ዘሎ እምበር ንሱ ብገንዘቡ ይኮነን ዝሰርሐ ዘሎ ኣነ ንስኻና ኢንቨስት ክንገብር ንሱ ኢና so ኣይድያ ምፅእ ኣሎ ሓሳብ ኣምፅእ ኣሎ أنا نسوم كا إنفست نقبرنا ومالتي جنزبنا هنكسر حلينا خنقوينا so إزاي خازل لأن إحنا نايبع لنا نفوت رولو جلا نجار عادي عند حرام تينا جلا نجار كنفتر نخل okay maybe you are not tap ناتهم كم أي نخل نخون جن حدا نجار كونتراكت نقبرنا نخل نجار so زخورنا نجار بجنزب كا دسرح مالتي يكون maybe أطبات أو بلغ لكو إلى المسجد جنزب ذكر كبير خلي جهدي investors كأموهم أو زيك متسيو والله إنفيرا داون كتكوني أنا عقد حلفة ما عاد نيوسي زله هجي
so كل شعب ماني وايس بزعبا جنزب نزارب كنا أحوات توك بتعمي نيجاتيف نجر بتعمي قلتي في زمن حلال مالتي so just my message كرمنا برين أريكم الله بريه ولو ألسن كومنت تاونا I think so as a community نحنا كابن نحنا نواقع عبزي حد نشتي نجر كنكبر نخلنا مايكرو بوريس بحر الله بزعدنا من مايكرو نسي بيرا زفريان يجي up to industries لزلها يعني هجي الله millions of millions شيء إنسو مالتي 20 million 5 million and 10 million هجي كله owners ناي liquor stores and gas stations تأكيد حدا يتشح واسيو نزي فاكتورز إن دحر حيزوا it's safe أيتقبر عن الصح حدا يتشحون دس أنا يكون كله small business مالتي ولا تلقحوا كلا ترجرنت business خالص يا خالي أين قبر خل real estate مسالي تأكيدك أين قبر بيني كيلو علاني من قدك تقطعك سابتبل شعت طبعا نقول قصاري قوري تمتطوع بلوها مالتي so this is now so how Elon Musk is how he's doing he cannot do by himself right حسب زمت يقولنا we're gonna share it that's whole things are cooperation all things are cooperation كوز خونا نقر cooperation تا cooperation إذا حبيرة 10 دم 20 دم 30 سبدم حدا نقر ندحر مسريتا why والمارت رايمسك والمارت سامس كلب حدين كينج سبور الله تم أبز عدد لهم تفلتوا ماله كينج سبور هجين من يوم تجوزوا أمزلوا اسمه هابني one of them what do you call it damn it it's not in my head somebody's buying them because of one so they just have it together كوينهم شاري خون اللو مالي حتى بسوازياتهم so نسوم ندحر together كوينهم شاري كوينهم نمنهم كودوا نسيف واي كودوا نعمل والسيف واي كامس قال شاري كون الله فري ماركت حساب زمان اثنين أمريكا اثنين كابيتاليست مهارة وقت تدعم مالي so نسها عصرت حموش غنكاسي حمساش حاجة قالش حنتي يونيت حنت أبارتمنت حنت خال حنت قالك تقبر تخلها حنت بروين كامبان خبايز بالله تقبر تخلها just simple حدا يشتري شوبين مال تقبر تخلها كابو كاش فلو تروح ولا شعري حموش ميت دان أنت أبفتو أنت إن دا قبر أنت عبين مسكن كانت إيه راحت أنت تقاصر كها تقاصر تخلها مالي alright let's go to Barry and أمسكهم لهم بزحات سبات alright بيني I think the robotaxi will be work with the car rental see that's yeah بين حوي رأيه هجي رأيه car rental كأخسر هجي نتم رأيه نتن أب كلهم airport مخيدنا مالت أنا مسكش شو airportي أبتا airport ما كنا بيك جبر ولا حدا ونكم مالت هجي رأيه أتنا أزلوا أنا عمك أدمج جبرهم مالت to business كأخود مالت Elon Musk he tried to control the world yeah but he is it's just how it is his way with Trump بريها Trump سلت فوتو way with Trump ها friend اللي نمجي أخينا مزلوا so he's gonna control the world yeah he is قلنا okay ما شاء الله topic Cold War yeah maybe cannot yeah Tesla raised the price of semi-electric trucks to 400 to 500 is this right خبر بعد 100 سكان حموش 100 الشح تاع semi truck that's a lot that's it well my opinion this is all bad okay I didn't support Elon Musk idea bad plan yeah that's very bad plan okay Elon Musk placed the stock market by 20 like some idea that everyone expects to happen in the future so personally I'm not worried about what he said let's see yeah we don't have to worry what he said I said listen but the thing's going to be now it changes Honda اللي راح يورد قبل الناس خد مالتي alright okay electric semi trucks will have this the range of 500 miles when full charge battery with the fast charge it might take control of 30 minutes to reach in 80 charge while this is a big change in our result comes berries gold as Allah malati so حموش 100 miles just how the hell is going to be do this truck driver تفضلوا حموش 100 miles كنا جزء وصلكم malati this is going to be a big malati okay anyway could know we have I know there is a good ideas and then a little good ideas how do you open an S&P index yeah no right S&P index how do you open like fidelity like easy fidelity in the حكيتك you can open it مالتي مسام جنك قبل خلاص so كل ما صينا جزء بزيادة
fidelity has it, but whatever it is, any account that have it yeah, spy is bahal coordinatum. Okay, what do you want me check? Okay, check out Dr. Timmy's comments. If you are speaking about AI, she said all are just distribute the software engineer. Dr. Timmy, okay. All right, guys, there's a lot of input. So we have to go. No, we have a long but it's a lot of input. In 10 years, it's predict that around 49% of job will be replaced by AI. Yeah. I don't know كمان 10 عمت by the way بيني 10 عمت كمان نسألنا كم زخرة زلا I don't think so كمان 10 عمت سألنا 10 عمت سألنا سي 4% ناي job خير سي I don't know كم زحمة بزلوا maybe could be 5 years 6 years مالتي yeah try unity is power unity is power collaboration okay all right guys thank you دي انتهينا خنبل موداتا تسكرد بزي أنا بريت حفاظ unity is power كل شيء محاورنا هنسرح كنمهار موداتها ولا انت مزازي كل شيء ود سبي مانوال ناتو اوبريت غبر مالتي ود سب حساب زخونه اوبريت غبر we have to have education somehow it doesn't mean you have to have master degree كلو كالو master كلو كالو ولا كلو كايكون ግን ነገራትና እንዳተቀየረ ይጽይድ ዘሎ I know ደቅና ካለ ነገር ይደቅና ዕድል ገይሮም ምስ ቴክኖሎጂ ዓቢለው ንሕና ግን ክሳብ ዘለና ክንነብር ኢና right በህጅ ዘለና ዕድመ ክንነብርና በህጅ ዘለና ዕድመኻ ካይንሳቀ ምስ ነገራት እንዳተላለና ክንከይዳልና ኮርሳት ኩሉ ይኽእልዩ ንእሽተይ you know ነገራት ኩሉ ይኽእልዩ ምስ ዝተኣሰር ምኻድ ማለት all right so yeah we got to go guys how we can start Airbnb Airbnb it's very easy Solomon how እንታይ ኢኻ ትገብር ታ መጀመርያ ክትገዛ ኣለካ ታ ገዛ ማለት ነው Airbnb ዝኸውን ወይ ከዓ ናትካ ገዛ ትልካ ናይ ባዕልኻ ዘለኻዮ እቲ ቤዝመንት ከተካርየት ትኾንካ ወይ እውን እንድሕር 3 4 ሩም ትልካ ናይ ባዕልኻ ገሊኡ 2 3 ከተካርየት ትኾንካ there is a software ማለት እዩ አቤና ያለኻ አቤና ዓድልኻ እምበር there is a software ኣብ ዘለኻዮ if you search it up to software አቲኻ ባዕለም ዕድል ክቡኻ ማለት you can start ባዕልኻ advertise ትገብሮ ማለት very easy to do so ግን make sure ዘለካ ሁሉ ሴት ኣብ ግበር ማለት እዩ alright ማእስኻ ላይቭ ተኣትብ ብዛዕባ ዌልካም ኮርፕ ሰዓት ክንደይ አይገስ ኣለና ዲ ዌልካም ኮርፕ ወዲና ኢና መስለን መርሃዊ ማለት I think so ወዲና ኢና ብዛዕባ ዌልካም ኮርፕ ግን ሓድሽ ነገር የለን ደሓን ክመጽእ any time ክመጽእ እስኪ ናይ ብርሃን እንታይ እዩ ዘሎ እዚኣ እስኪ over Robbie coming as soon very much ትሪኦ ኣለኹም over Robbie very much okay over ሙስም ክዋደሩ very much coming soon okay let's see what happens it's a lot of inputs guys damn it all right I gotta go thank you እዚኣ ከም ሓበሬታ ኣብ ቀጻሊቲ ምዕባለታት ተሓንክሪ ኢና ሓቢርና ንራእይ ቀጻሊ ካበጂ ሰርች እንዳገበርና ንኸይድ እንታይ መስል ናበይ ንኸይድ happy Sunday enjoy your Sunday guys thank you ቡናና ክንሰት ማለት እዩ thank you God bless you